Maupay nga adlaw mga kabugtuan ko dida kan Hesukristo. Aadi na kita ha ikaupat nga Domingo han Kwaresma. Ako Napoleon Ruedas II, lay minister han Archdiocesan Shrine of Santo Niño para niya na nga gospel power hawaray-waray. Han naglalakat hi Jesus, nakakita hiya hintao nga daan buta tikang han iya katao. Nagpakiana ha iya an iya mga tinunan. Magturutdo, kanay man sala nga natao hiya nga daan buta. Iya ba kalugaringon o kanan iya mga kag-anak? Nagbaton ni Jesus, waray labot an iya pagkabuta an iya mga sala o an mga sala an iya mga kag-anak. Natao hiya nga daan buta, basi hikitan an gahom han Dios dida ha iya. Kinahanglan tumanon ta an mga buruhaton han nagsugo ha akon, samtang nga adlaw pa. Maabot ang gabi ngan waray na makakagtrabaho. Ako ang kapawa han kalibutan, samtangaan hi pa ako ha kalibutan. Katapos niya pagsiring hini, linura hi Jesus sa tuna, naghimo hinlapok pinaagihan iya laway, ngan gindihugan niya ang mga mata han buta, ngan iya sigmon, kadto na ngan paghiramos didto halinaw han siloy. Ginsugo an kahulugan hini nga ngaran. Sanglit kinadto ang tao, naghiramos siya ngan binalik nga nakita na. Sanglit nagpakiana an iya mga abyaw ngan an mga tao nga nakakita ha iya hadto nga nakikilimos. Diri ba amo ini ang tao nga hadto nalingkod didto nga agsob makilimos? May nagsiring, amo ini hiya, kundi nagsiring an iba. Diri hiya amo, kundi alagid-agid laha iya. Sanglit nagsiring ang tao ngahaw, amo ako ang tao. Nagpakiana hiraha iya, naunan uman nga nakita ka na. Nagbaton hiya, naghimo hinlapok ang tao nga Jesus an ngaran, ngan igindihog niya ha akon mata, ngan ginpakadto ako niya ha siloy, hinpaghiramos. Sanglit napakadto ako, nganhan pakahiramos kula, nakakita ako. Hain naman hiya, nagpakiana hira, ambot, nagbaton hiya. Ngan gindaranira ngadtuhan mga Parisiyo ang tao nga hadto anay buta. Adlaw adto nga iparahuway han paghimo ni Jesus hinlapok ngan pagtambal niya han kanang tao mga mata. Sanglit ginpakyanhan liwat han mga Parisiyo ang tao kun naunan o hinpakakita niya. Nagsumat hiya haira. Gindihugan niya hinlapok an akon mga mata. Naghiramos ako, nganya na nakita na ako. Nagsiring an pirahan mga Parisiyo. Diri mahihimo nga tikang sa Dios ang tao nga nagbuhat hini. Kay diri niya gintutuman an balaod han adlaw han iparahuway. Kundi nagsiring an iba, uunanhon hintao nga makasasala paghimo hin mga urusahon nga sugad hini. Ngan nagkabahin-bahin hira. Sanglit, ginpakianhan na liwat niya ang mga Parisiyo. Nasiring ka man, nga hiya ang nagtambal ha imo mga mata. Niyan, anuman ang imo isisiring, may tungod ha iya. Manarag na hiya, nagbaton hiya. Kundi diri karuyag tumuod ang mga punuan nga Hudiyo, nga buta hiya anay, nganya na nakita na. Sanglit gintawag nira ang iya mga kag-anak, ngan ginpakianhan nira. Iyo ba ini, anak? Nasiring kamo nga natao hiya nga daan buta. Niyan anuman in kasugad nga nakita naman hiya yana. Nagbaton ang iya mga kag-anak. Maaram kami nga amon hiya anak, nga natao hiya nga daan buta. Kundi diri kami maaram kun unan-o nga nakita naman hiya yana. Ngan diri kami maaram kun hin-o
ang nagtambal han iya mata. Hiya nala in pakianhi kay may buot naman hiya, ngan makakabaton naman hiya para han iya kalugaringon. Ginyakan ini han mga kag-anak kay nahadlok hira han mga punuan nga Hudiyo, nga nagkasarabot ng nga daan, hinpagpagawa sa sinagoga, hinbisan hino nga magtugan nga Hesus amo an Mesiyas. Sanglit nagsiring an iya mga kag-anak, may buot naman hiya nala an pakianhi. Ingin patawag na liwat nira ang tao nga natawo nga daan buta, ngan ginsiring. Pagsaad haatubangan ng Dios nga magsusumat kahin kamatuoran. Maaram kami nga makasasala ini nga tao nga nagtambal. Diri ako maaram kung makasasala bahiya o diri. Nagbaton ang tao. Anhinsabtan kula amo ini. Nakita na ako yana, kundi hadto buta ako. Nagpakiana hira, ano ang ginbuhat niya haimo? Ginunan-o niya hinpagtambal han imo mga mata. Nagbaton niya, ginsumatan kula kamo, kundi diri man kamo natuod. Kay ano nga iyo ini ginuulit-ukit? Bangin la naruruyag liwat kamo na magintinunan niya. Ginpakaraot hiya nira nga ginsiring, ikaw an iya tinunan, kundi mga tinunan kami ni Moises. Maaram kami nga nakighimang raw ang Dios kan Moises. Mahitungod dito nga tao, diri nga ni kami maaram kundiin hiya tikang. Nagbaton ang tao. Pagkaurusahon hini, diri kamo maaram kundiin hiya tikang, kundi ginpakita niya an akon mga mata. Maaram kita nga diri namamati ang Dios han mga makasasala. Namamati hiya han mga tao nga natahod ha iya, nga nagtutuman han karuyag niya ipabuhat haira. Tikang pahan tinikangan han kalibutan, waray pagod hinbatian nga may nakatambal han mga mata nga daan buta. Waray gud mahihimo hito nga tawo kundiri hiya tikang ha Dios. Binaton hira, na tawo nga nagtubo kahasala, ngan karuyag mo magtutdo haamon, ngan ginpagawas hiya nira ha sinagoga. Hinbatian ni Hesus nga ginpagawas nira ha sinagoga ang tao. Hinagian hiya ni Hesus ngan ginpakianhan, natuo ka ba han anak han tao? Nagbaton ang tao, sumatigad ako kun hino hiya, basi makatuo ako ha iya. Nagsiring Hesus sa iya, hinkitan mo na hiya, ngan amo hiya nga nakikihimang raw yana haimo. Natuo ako Ginoo. Nagsiring ang tao ngan linuhod hiya hatubangan ni Hesus. Nagsiring Hesus, kinanhi ako hininga kalibutan hinpaghukom, basi makakita ang mga buta, ngan mabuta ang mga nakita. Nakabati ang pira nga mga Pariseo nga nakadaan pagsiring niya hini, nga nagpakiana hira ha iya. Karuyag ba nimo singon nga mga buta liwat kami? Nagbaton ni Hesus, kun mga buta kamo, diri unta kamo salaan, kundi kay nasiring man kamo, nakita kami. Karuyag signon hini, nga salaan pa kamo. An pagkaiba han kapawa ngan han kasisidman amo an nahihingadayan han kabug-usan han ebanghelyo ni Juan ngan nagkaada hin pahimatngon han istorya an usa na buta nga tawo kinadto para kumita ngan adton naghihinabi kun ano an iginpadayag nga kumita amo an buta. An pisikal nga kasisidman nga an buta nag-uukoy amo naging basihan nga igin padayag an iya kalugaringon, amo an suga han kalibutan. Iya gintuman ang daan nga testamento nga nagsaad han mga igintalaan han manaragna ngan an surugoon amo an Mesiyas nga magiging kapawa ngadto han mga nasod.
Ngan-an maabri han mga mata han buta, hi Jesus, an nagpapapawa dirila an mata han buta, kundi an iya kasing-kasing, nga diin gintagan hiya dirila an pisikal nga pagkita, kundi an espirituhanon nga pagkita. Han kabag-o, tikang ha makalilimos ngadto hin pagkatinunan, ang tao naging target hin pagtukling han mga otoridad nga relihiyoso, nga hira na insister pagkapot han kamatuoran. Pero diri hira na kumpurmi kan Jesus, ngan ira igindidiwara an iya mga iginpadayag, ngan ira pinili an kasisidman. Ha pagkawara han pagtuo, naging butahira ha espiritual nga aspeto. Tungod han nagtutubo nga ira pagriwa, tikadtuhan kapawa nga naghahatag hin senyales nga kita nagtitika hirani ngadtuhan misteryo han Paskwa. Ginoo Jesus, amon igpinid an kasisidman ngan umabuyon kami nga haimo, nga an tinuod nga kapawa amo in magpakusog para haamon nga kami maging mga anak han Dios. Amen.